Twatinda ata musese mwendo wa kalibu ndini wa kilungu chao iti muthanyani wa mondi na ndi tuithi watu inenea uwa matu nye ni tawa masi wa kitaka na ndi kano sepsoini mukethie na ndi muthocha ndakitali witu muthanyani wa mondi ya mutabia eka hata na aita mwa umeba na ndi tuyambe ya kilungu. Karibu daktari. Asante. Sietoa ni Alex Mwanza, ni muhiti wa matuka na audiologist. Ni fokasite muno na uiti wa kwewa na balance ya mwe kana ulunga luwa mwe. Nandi musese muthanyani wa mondi tuithi watu inenea thina wa kulea kwewa kana kwa matu kethia mundu nde kwewa completely na ndi tuithi watu inenea undu utona kuitwa na zila wailite kwekane kana kwisiania ndukavikie kwethio ivika stage ya kulea kwewa pio na ndi kalipo kilunguni ethio wene kuli otuma kwisila ile 3-1-5 na ndi daktari tuyambia kilungu endo tutabie yo enchao kituma mundu ayeka kwewa thina wa kwewa matoni nuweta wani maun mathina tofauti kwanzia mundu evuni thainya wake katika ila stage tweta ya intrautero kana alia na evuni ya nyinya wake the factors ila itona kutuma mwana ethwa na thina wa kwewa. For example, nyinya akethwa na thina wa infections. The infections ila itona sieka ila musiai wathi clinic na isu ikaemosiewa ikakwata nyinya wakana ni kuete mathina ma kwewa. Kwa ukwisila bau kuma nziane ya kusiawa stage ya usiawa unayo no risk kwa kuete thina wa kwewa. Apart from mawawu ala kana katona kwata ke nyane kaisiawa ne develop mathina ma kwewa ila kana inyawa unebinda yasa na kanoa ileta brain damage na eta brain damage nerves ya kwewa silete okatika matu pe mathina ngi matona kuoka pamwe na makwewa teola thina twita cerebral palsy nundu wa kwewa be brain damage binda ila kana kakosa nzebe kaisiawa isu ni factor ingi itona kwewa. Kila kingi ni kukosa nini inzebe either ila tuita prolonged labor kana kakosa nzebe it will bring such ila kana utona either kana kasiawa na kaema kuya such complication itona etete so kila kingi ni kana kateka biku nundu wa kwetho ila na kwetho ite developed nesa ni kuchangia muno thina wa kwewa kasiawa kateka biku isu no risk factor ngi. Kila kingi kana kawa tailati ta yellow akamba mayita muuku yellow yidieta wa muno ni increased breakdown ya ilati ta red blood cells na baidwa byproduct yemwe ita wa bilirubin niyo yoneka ta yellow manifest ya ta yellow ila kana kedwa kena damage ya red blood cells kwa yoneka yellow yimbaali ishara ya pain infection yebanu na ya yellow yija ingeba kiwango fulani nitona ku damage nerves ya kwewa kana ila nerve cells ya kwewa. Ma infections mama tu ama kuma mavia kana kuwa mukambe kana mamsi siendo su infections isu ne uchangia thina wa kwewa. Kuende ya omundu eanete ni kukwatwa withukuma bandu bena kelele mwingi ithine kuthukuma in the military kulibwa bomb kiune kieta thina wa kwewa nundu I damage ya ila nerve cells ukethethia nisiaka kwa sawa senesa. Kila kingi benda wa utononywa ika damage hearing muno tambivinda ivwitina to atumia quinini muno quinini ni mwe ya ndawa ile itona ete thina wa kwewa ingi ni ndawa cia cancer o ila cia utonwa kana ila radiation ni kuete thina wa kwewa. Kila kingi kitona ete thina wa kwewa ni ila tuta genetics kana utiewa ukesethia family ni pai mundu waina thina wa kwewa so that ni tono upasi wa kuma generation kuilenge ukesethia ti lazima yati ani lakini umau aina thina wa kwewa and that can be passed. Kila kingi ni aging process ondo twaende yano kuwa no cells cia kwewa sienda idelete vina and that again ni cause ya kwewa.
Daktari tusioke bae tina ni wanene ayolwa ila mundu mukamuito besindu imwe itona kutuma kana kachangi wako cia wakati na kate kwigwa be undu itona osiekeka mathina ala infection ila itona kwata kana Kenya kevune kwa inya nisia wana nzanzo ni kwatia mathina maingi veti nisienda katona nzanzo na kila kingine mathima wa ithimo fulani ila mathi clinic yo make sure ndena infection utona kupass kwa mwana kwa clinic kevata kwa mundu mukae mwito nikanambo screen wa for infections asi ukana wetwa any infection yoyote na ikwata nzanzo yosia ila itona kukia mundu o aende na ikulio aingi matona ithama yikulia ne obika okethia mundu kutukumwe ni kuiwa kungi kutekwiwa ni kwithiwa ni patwa methwa bethi na wa kutukumwe kano eli nundu wa ila factors nundu yuta factors imata kwa takuma mabia ni kutona kwa affect ngaliko yemwe na kutukuko mo kwa affect kwa we saithia ni kukwethe wa kwikuma kwa affect itu kana maka affect wa eli savali umwe na mwene ndi atona hata kwisobia kana ndakese kwithiwa ikwatwa ni thina kana no wa kulea kwiwe thina wa kwema kwiwe ni waile kila mundu waile kwika ni kusubia matu make kwanzia tahi imwe meal is very important kwese then wa nesa atu ita balance diet nundu tailati ta vitamins ni promote ya health nzio ya ilati ta nerves kwa uba balance diet ni very important na pia ni kusia na mowau omwe alama tonaete mathina makwiwa kwa u meal miseo yivata munduni kila kingi general physical fitness kana kwithwa na uima wa mwi kana ila fitness ya kwithwa ute munene muno utena mauta mainge mwene nundu wethwa wi fit no siane na mawu amwe alama tona uchangia ta sukali ni wo moto na uchangia thina wa nerves na ya effects ya nerves on the including nerves ya kwewa kwa mabinda maingi saidi andu ala mena sukali mena thina wa kwewa kwa wasia mawu aya sukali pressure ni tona ita wa stroke nayo ni affect your brain na nerves kwa hiyo sasa na thina wa kwewa kwa wasia mawu amwe kwewa we fit physically fit na mele meseo tunike ukutethia muno kwithwa na makwigwa kusio thayu ne wakuonde kila kingi ni ku avoid kana kwesiania na wasia munene ila wethwa we exposed to wasia mwingi mawethio lokono maku either makiwia kana ila teta recreational noise ni ta ya wathi kwethukisia wasia mwingi wa wathi ila we stareni siaku na muno either katika clubs ona even makanisani wasio sumunene ubetukite kiwango kila chaile ni udhwa matu na kiwango kila kitikilete ne kiba itaila utumia TV kana radio kana headphones kiwango cha wasia kibetukite miongo thantatu yulo wajana kana 60% of that device wisaidi ani abetuka ila range safe uni wailo sisi au tukapetuka 60% ya kiwango cha wasia na peo app utono download yeta wa sound meter katika smartphone wena smartphone matukwa kila mundu ena smartphone pe ka app utono download keta wa sound meter wa download kau ila wa dibandu bekelele na no shuku nita bekelele mwingi no umeshe so pe kila kithimo cha wasio kita wa decibels wasia ubetukite 85 decibels ni udhwa matu kwa unu siasia wese andu na expose wa tuwasia mwingi kila kingi kusubia matu ni waile ku avoid kwikia siendu matu ne kwatia andu emekia siendu mbingi kuma ila sitho wa supermarket na ange makeke omiti ange makeke o tusea ange makeke atulamu ange makeke omiti siendo isu sionde yitikiletwe kwekewa matu including to cotton buds too
actually kindu kila twitikila cia mundu kwikia kutu kwake ni kikokoa chaku mwene. Okay, kwa undu kekia kindu kutu unless ni kikokoa chaku mwene, so ni mini hata ni asiai vai kindu cha ilo likakutu. Okay, ko matu wasobeana na kwekia sindu nundu isindu iwekia matu no siete infections siete mathina mamatu. Kila kingi wakia sindu waumia makona koni mailembu ya mema tu. By the way, makona koni tikiko makona koni mo masobea akutu ila waumia onde kutu kwambe ya une no isete kile binda wenda kwekata kuthoa kana kulicha sindu. The more ukwekali ubangula, the more meunea na wesa ya metinda mekali na ni chuo keta infections iswika zaita mathina makoto. Kila kingi o ili cha sindu ni utona kila choma chako to kana eardrum ya toneka wasia na goni wasia wesa ya kiwango kinene chako iwe ichadhuka kwa usobea matu kwa avoid kwikia sindu matondini na embwa wethukuma. Kila kingi ni kwa alama wethukuma maudhulukone asumekelele na watobo wakelele maile kwikia ear protection kana ila sitawa ear muffs pe na musikia wata mundu helicopter ndisikana naona mundu chopa ni kiite isu nundu chopa kikalele mwingi andu alangi mathukuma na machine ila sio vibrate sia lelo maile kwa kwikia na muisu sitawa ear muffs pe tunge tuita wa to ear to buds to nini to lichande no kesede no to no to asia kelele ela ulika bandu bekelele na ndwena control ya uwasia nongina wisobeane na wasio mwingi kwa kwekata kwa kwekia tuna mututu usia wasia munene na kitali tutandere ndini wa audio mwomo kubinenda tunaingia kwa kubi yo ni symptoms siba ila mundu wailite kuona kana imeona ni umebala mundu wailite kuona kama na ena thina wa kana undu bailekele no tona kwa kulea kwiwa ikolio sio mapinda maingi mundu ena thina wa kwiwa unotice ya wanandu ala meba kubi nake. For example, alan niona in my clinic wesaidha yula wa mweta no unoasia education maybe TV kana radio wasia munene ukazeda ithia tuwe wasia so we uncomfortable lakini we education wasia munene kwa kindu chambe we saona mundu wa education wasia munene katika radio ama TV kazeda usi lazima yake wasia munene ulandu ange mewa we too much usi wona ni omwe kana matuma yake mena thina. Kila kingi kupitwa ende to kukesede an mundu wanena niwe wanena lakini ndina iwe asiata peke ndoketa wa speech discrimination ila we saidha ila frequencies yako iwe sio betana katika speech be ila teta vowels na consonants so we saidha mabinda maingi consonants ni sio betana nundu high frequencies especially kwando alama kuanga high frequencies sio sia muno ukasethia twasia tula tuthekene to mubeta nundu wa kwethwa cells ila sio sawa sio la mutheke nisio sia mbao thelambe kwa uwe saithia mundu ucio no miss the consonants wa miss consonants we saithia ndu na iwenda to sio ndu thewa. Okay, unless you see mundu directly would depend on lip reading kana kusoma kanyondo wile we saithia mundu ucio no upetwa ni ndeto fulani no kwewe wanena lakini ndana iwe wasiata. That is another sign ya kwethwa mundu hena hearing loss. Mavindange mundu no kwethwa na balance issues ukazethia mundu ena ndiwa. Okay, usio wona nionge wa kwethwa mundu ena mathina ma kwewa. Sawa sawa na ndi mutiaisia twende yonene maundu makonetie wa kulea kwiwa kana thina wa matu in general kala mitambo ni twambo semba ndini wa audio mukuvitu isio kethia twithiwa tuyendea kukwatia ni andu kathivasa. Kalibu ngende wa kilungu kito cha oiting alikoni ya keli mutese nienda tuthio tuinene ya maundu makoneti ya oiti wa matutu na kenda kitale ulani mutaalamu wa mauo ndema matuna ndi
ndia kwikala mitambo ni tumanyithi wine kuli utumia ili 391 nandi daktari nienda tunene kila cha maana muno nundu uiti niguo mata muno nienda tundabie ninzia siba cia uiti wa matu ila sibo nzia cia uiti wa matu itegemea na kila thina la wibo kana uwetete thina wa kweua ila mundu wetho ana thina wa kweua either ni kana mundu muima pete sila twaile kwika wisethia ni twa confirm kiwango chake cha kweua na type ya thina ucio wa kweua kana type of hearing loss. So the type of hearing loss na degree of hearing loss isu ni basi pata muno kumana ni kana wisethia twa mana uiti ni weba kwa uiti utegemea na type na degree kiwango cha kweua tudhima na iwango fulani katika kilata cia normal hearing ni uleiwa wasia we kiwango cha between -10 to 25 kana isiyo teta normal hearing katika ila latility to measia kweua cia mato kana ila teta decibels. So we wasia we between -10 to 25 isiyo asia twathima twethea we labu that is normal hearing katika ila pitch sio ndio tudhima kila pitch yoka pe ila teta low pitch na high pitch. So kila pitch tuidhima hiyo kato mane kila mundu wilapa katika kila pitch. So wa manapa u either ni beyond 25 to 40 wilapa u asio kiwango chuto mana ila mild kana ni betukite kiwango o chikenini o esuna ni yenda wit kumelela bu bela teta moderate, okay, 41 to around 55 moderate pau osuno ko need weight nake osuno lawo need kunena na wasia munenange ila unena nake na 55 kwambata kubika around 70 osune ila tuita moderately severe kiwango kiu wisethia usunake winena wasia munenange alafu beyond 70 to 90 75 to 90 isuni lateta severe ukeseda usuno ngina walilike winena nake usiwe wasia wa kamoto usiwe wa comfortably lakini otherwise yambani kunena nake ni lazima uongele wasia muno. Alafu beyond 90 ni lateta profound wisaithia mundosu wasiolo kwewa ni wasiola munene tawa ebuti, okay, usiwe woto na iwe lakini speech nde kwewa kwa iwango isu twamino mana bala mundu kwewela ni wetu lika intervention ni kila kingi tweka au tuyeke suni kumana the type ni tona mbwa the conduction ni ila wasia uteobika ndene kutu pala wailobika, okay. Wasia walika kutuni wasia walika kutuni ubika bala ba choma cha kutu nicho ki vibrate ya kana kikathingitha na cha thingitha wasio su wibika ndene katika part ila ya kutu yo sawa setometa cochlea yundene ba katika cochlea ne bope ila cells sio sawa wasia na i convert those vibrations into what we call electrical impulse ila brain itona kosa. So ya convertiwa to those nini sensory cells ya convert ituma katika brain through the nerve kana the hearing nerve kwa pathway su the one thina kuma ba gina maybe behind the eardrum isio to ita conduction problem ni bato nemba ba conduction problem hata ila chuma cha kutu kina thima kana cha toneki either ni infection kana watonie mwene kana mundu wakuniwe covid cha toneka kana alibukilwa ni kindu ta bomb cha toneka mundu wasia munene no libwa ukatona ichuma cha kutu choma ti choma pase nikaindo kabutho muno ikwatikete ya choma nundu wa ila watina undu wiwa kamba amba ate biba eardrum, okay. So pedwa pedi na bukana peto pende tulato tinile eardrum to arrange to in a lever like action so to pende to either to fixed kana I joint see fixed no tukwata arthritis ona to either to fixed we say there
tuyo move ndo baile ila twathingithwa ni eardrum so twethwa fixed kana either mundu wethwa na accident twalekania there will be a conduction problem bau kana tube eno e connected amanyu ila wina ikua wewa utaiwa ndinesa because this tube ni ko block so mundu wethwa tube ya collapse kana ya bingana wethwa na thina wa kwewa so isu bado yunenga conduction problem ya wasia and then those factors combined we say either no see a solution medical ite need undongi wanza kwa hiyo we say either ni blockage ya tube ya nengwa ila decongestion ya manyu ya binguka na wewe andinesa embwe chuma kiki toneku for people wala miaka ile wa 50 nikeliawa chuma chako tokekaliwa pesa ya mondo su ni wa improve hearing na chaliwa kendo kengenike sia kekokulika amondo su aliola mathina makuma mabia matu kwa that happens embwe mabia ma accumulated itina wa chuma chako to isu sia ichuma ku vibrate nesa so mapia unamone madrain wa especially kwa siana peka operation keka okese peka indokeke wa chomani kaka drain either mapia kanembwe kiweke evo ndene and alafu USA the amondo ne wewe nesa the vibrations isiasioka they no longer to neither one the sensory neural hearing loss ekaila conductive sensory ni kwese either ila nerve si kuosa wasia kana either ni sia damage when ndawa wau kana genetically sivo so is sensory cells sielo itebo USA either pena need ya intervention yenge either ya kuongela wasia kana endwani damaged pure sivo pe uitunge ukaokesele ni weke waka ka electrode utaalamu wakiosele weke wa electrode katika cochlea losa wasia na baiki wa transmitter anza connected na ka hearing aid wesele ni sia communicate wewa pe na speech processor ile ni utomandini ukesele ni wewa esueta cochlear implant esune ya either kana kasi iwe kataiwa na ke beyond kila kiwango kitede kana hearing aid ni tulatu ikiawa koto tunyamoto to ilio tweke wa koto isevia nitwongela wasiola ulika koto okay so edwa ndateve kaka kana kila kiwango cha kwewe ni beyond 90 then pau ne botu wiki ya cochlear implant ukisema yake wa artificial electrode ndini katika cochlea na yewa na kiwango kiunda kitali ni cha miaka tayana chasiana mabinda maingi intervention ni kawasiana sie bawu around before 5 years wa kana ka teleka before 5 years we say there ne kala ni speech tene actually siana mbinge ila sie katika deaf schools ya lembu aba kaka si ateleki tene nondo kiliko ne kebinga kulan after 5 years kana ka bicha miaka 5 we say there ko teleka pe bina onaweke machine we say there kayote teleka nondo kiliko ni cha switch off na cha adapt kwetho mundu swe deaf we say there part ila ya kwewa kilikoni ni asaini wa weonge kwa mwewa mundu kana kiliko cha mundu kina capability ya kuadapt kana ku switch off function ile tena weti muini kwa hiyo edwa ataiwe kana bate sound stimuli ikuka katika ila hearing center ya brain your process wasia ni switch ya off kana kanengwa as weonge utewa kwewa na wese ya mundu su bano wake ndakewa no daktari kwa mundu umwikite hii hearing aid ni dhana effect yoyote kwa kiliko kana brain effect ila hivyo ya hearing aid ni ku make kiliko kidho ki active kiliko kana area suna ya kiliko nondo kila part kiliko kila ni specialized kiliko cha binadamu keseda kila part kana ila function ya mwi control ya wana certain point katika brain kwa ube part ila ya kwewa pe part ila ya kuona pe part ya ku control muscles pe part ya tastes pe part ya smell katika brain kwa kila function ya mwi control ya from the brain kwa uwe either waendelea ku stimulate the hearing center katika brain it is kept active lakini why more stimulate function ndo na asilienda down na pata wa part isu ya kiliko yidela kwa hearing aid pata wayo ni ku keep the
brain active ya hearing center kwa ndi any harmful effect. Okay, kwa hearing aids ni to program ya ukesethia ta program yani yapata wa mundu twathima twamino thima kiwango kila cha mundu ukwiwila nivo hearing aid yoselela ukesethia ni ya bridge a gap ukesethia ni wete at a balance sound level ila mundu unuiwa comfortably. Kwa ni nongi nato program wisethia ni ya na ndinaeta wasia mwingi wasia mwingi weta damage kwa matu. Kwa hearing aids imba controlled ukesethia wasiola kwete ni wasiola waile. Kwa hearing aid efititwe ni professional ndina harm katika mwe wa binadamu. Na kwa mundu wa bikisi miaka 5 atekuigwa na ambi ya maisha we atekuigwa no atetheke akambi ya kuigwa itumia hearing aid possibility possibility yes or no nundu kindu chambe ila brain center ni a switch yo off. Kwa ila umunenga hearing aids maybe nila ya kuigwa for eligibility ukesethia nuewa wasia tawaka mota kana wa mindo lakini isiwe umutethesia mawithiruluko make lakini ndesaiwa speech ndeto kana mitamukile ya ndeto ndesaiwa. Kwa hiyo saithia mundu ucio depend on lip movements. Kwa mabinda bangi wesaithia esisia kanyowa mundu asia kanyowa mundu weko embwa aimani shondona lakini speech ndakamana lakini no kwewa mawasia lakini later wa speech intelligence nda kwewa na ndamana wesaithia ni kile kwa cha vitu kiwene bau. Kwa hiyo cho wekewa hearing aid after that na ni la powerful no ini cover those frequencies isusiolo wesaithia suni atethesia mundu kumana mawithiruluko make. Ni sawa na ndi nundu niona ndatika sito tasia thelani endo tutavyo kwa kuviula mundu enda itha yu kwata au mutethesie akukwata kwisilava. Ni katika Machakos Imaging Center Audiology Center ituita wa Hear Better Center na tinengeze ilobi CBD Townhouse ita wa Hear Better Center. So we Hear Better Center Machakos na Nairobi. So we lobby Townhouse CBD ngoloba ya kana no kwata Hear Better Center. Masako palani elwa ni Machakos Imaging Center ya Bomani. Mwe ya initial. Iba ya Doctors Plaza na ya Bomani. So wadibu Bomani no mbona bo na Mount Wandetic ya bau. Either ni thina wa ndiwa kana ni thina wa hearing aids wenda ku fit wa hearing aids utweke abau na to program ya abau na style cia hearing aids ni mbinge peila nene cia ukolelia na be tuonge tunini twaikea. So it depends with age kwa uwa bikanu utetheka naweza uitoma kwegwa thayo ni waku gwambe. Sawa na ndi asante sana kwa kuka Kilunguni kitu cha witi na ndi musesia uwe mwana kwa lamu wakati ya nena ito muthenyani wa muthenya ni tawa masi wakitaka tiwa nesa.